Aba Santa Marta kanche katsin dikeni we este shibshu umeya tale ukal dio y makal te keni usar te hela yete aceite yete le cebolla yete le cilantro yete este kushu yete orégano yete pimienta yete ajo yete cebolla yete taab. Bertaza bikeni we este bishu preparar ta ashyanim o ke makla tsokle kinsusik ketso kinsuske beikum patla ketso ke kimpayik tsokle kimpayik tako cilantro yeto cebolla tsokle kincha ke chan oya kintsaik te kako tsokle kintsikhae tsokle kintsike maklo makal che oya tsokle kintsako cilantro yeto cebolla tsokle kintsaik taab tsokle kintsikietele payik tako cebolla tsokle kintsaik tak ajo ichi la ule orégano yete ajo kanitsai yete lupit este kushu kanitsa ichi también tsiko pimienta yeto pit aceite hello le buka aho samila tsau shak ichi tsau koktone kichuyik
Es okay, listo ti ahante bi. La o caldio y macal. Lete ti me ahto.